Reka nongere mbasuhuze inshuti mwese mukomeje kunkurikira kuri Bunani Happy YouTube channel. Nkomeza no kubashimira uko mukomeje kugenda munshyigikira, yaba gukora subscribe, yaba gukora like, yaba gukora comment. Ibyiza tuzakomeza kugenda tubibagezaho umunsi ku munsi. Ndagusuje rero aho uri mu bice bitandukanye by'isi, yaba hano mu Rwanda, yaba muri Afrika, yaba ku mugabane w'i Burayi, yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba muri Asia, Oceania ndetse n'ahandi hose waba uri. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze kuri uyu mwanya tugiye kuganira kuri updates cyangwa se ku makuru ari kuvugwa cyane cyane ku isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi. Ndahera hano mu gihugu cy'u Rwanda, reka mbere mu ikipe ya APR FC. APR FC rero mu kanya gashize imaze gutangaza ko yamaze gusinyisha umukinnyi ukiri mutoya w'umudefanseri wakinaga mu ikipe ya Gasogi United. Akaba rero uyu muhungu witwa Nduwayo Alex yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya APR FC. Byumvikana ko rero ari umukinnyi uje asanga abandi ba defenseri barimo uwitwa Nigena Clement, barimo uwitwa Arius Wane, harimo abitwa ba Yunusu. N'umukinnyi rero nawe uje mu ikipe nziza, kandi n'umukinnyi mwiza, gusa playing time cyangwa se igihe cyo gukina cyangwa se umwanya wo gukina muri ikipe ya APR FC ushobora kuzaba mukeya ugereranyije na competition iri muri iyi kipe. Nduwayo rero Alex yamaze gusinya ndetse n'ikipe ya APR yamaze gutangaza ko yamaze gusinyisha uyu mukinnyi ku masezerano y'imyaka 2 bamukuye muri Gasogi United, hano ikipe yazamukiyemo mu ikipe y'abatoya ya Gasogi United. Akaba rero yaguzwe miliyoni 25 zose z'amanyarwanda. Byumvikana rero ko ari deal nziza ku ikipe ya Gasogi United kubigendanye no gukora business, kuko n'umukinnyi ubahaye cyangwa se utumye Gasogi United yinjiza amafaranga. Aje rero yiyongera ku bakinnyi ikipe ya APR iherutse gutangaza nk'uko twagiye tubagarukaho. Barimo witwa Bugingo Hakim wavuye muri Rayon Sport, harimo witwa Umurenga Fitina wavuye muri Rayon Sport, barimo uwitwa Iraguha Haji nawe wavuye muri Rayon Sport. Aba bakinnyi rero bose uko ari 3 bamaze gusinyira ikipe ya APR FC. Bakiyongera kuri Hakizimana Adolphe Munyezamu wavuye muri AS Kigali, ndetse bakiyongera ku mukinnyi witwa Ngabonziza Pacifique wavuye mu ikipe ya Police Football Club. Nawe rero akaba ari umukinnyi ukina hagati werekeje muri ikipe ya APR FC. Byumvikana rero ko twongeyeho uwitwa Meme Dao, nguyu rero wanatangiye n'imyitozo. Akaba rero ari umunyaburkina Faso uzi umupira cyane. Akaba rero nawe yarasinyiye ikipe ya gisirikare cyangwa se ikipe ya APR FC. Undi twongeraho ni witwa Nimizi Ramadan nawe wabaga muri ikipe ya APR. Akaba yaramaze kongera amasezerano rero nyuma y'uko amasezerano ye yari yararangiye. Ikindi kandi wamenya nuko ikipe ngo iracyari ku isoko, kuko ngo ikeneye umwataka uza gufatanya na Jibril Watara muri ikipe kugira ngo ibitego bakomeze babishake kabisa, batsinde, batware shampiyona, batware igikombe cy'amahoro, bitware neza no mu marushanwa ya CAF Champions League, dore ko ikipe rero igomba kuzakina aya marushanwa yo ku rwego rwa Afrika akinwa n'amakipe yatwaye ibikombe iwabo mu gihugu. Si APR gusa rero tugarukaho, turanyura no muri Rayon Sport. Muri Rayon Sport rero nayo muri weekend yari busy cyane kuko yasinyishije abakinnyi batandukanye, barimo witwa Disa Kuyate. Ngo akaba ari umukinnyi ukomotse mu gihugu cya Mali, ariko akaba yakinaga ikipe ya Leopards d'Orizi yo muri Congo Brazzaville. N'umukinnyi rero uje kurinda izamu rya Rayon Sport. Byumvikane ko yasinye imyaka 2. Bivugwa ko yaguzwe ibihumbi bigera mu 8 by'idolari, ndetse ngo akazajya ahembwa ibihumbi 800 by'amanyarwanda by'amafaranga y'u Rwanda. Udisa Kuyate rero akabaje yiyongera kuri Biramahire Abedi rero nawe ni rutayizamu bari mu ikipe ya Rayon Sport. Umwaka washize yayikiniye hafi nk'amezi 6. Uyu rero nyuma yo gusoza amasezerano ikipe ya
Rayon Sport yaje gusanga ari umwataka bakeneye, akaba rero yamaze guterekaho umukono ku masezerano Abedi waguzwe miliyoni 10 z'amanyarwanda, akaba rero azajya abona salaire cyangwa se umushahara we wa miliyoni. Mu byo bumvikanye rero nyuma yo gusenya imyaka 2, mu gihe Abedi hari ikipe yamwifuza yo hanze mu kwezi kwa mbere, ngo igomba kuba yakwishyura Rayon Sport ibihumbi 50 byose by'idolari. Byumvikana ko rero Rayon Sport nayo yaba yungutse kuri uyu mukinnyi, dore ko afite aba agent baba bamushakira akazi hirya no hino cyangwa se mu yandi makipe cyangwa se no mu bindi bihugu. Byumvikana rero ko ari uko bimeze kuri uyu umusore witwa Biramahire Abedi, umwe mu bataka bari bahagaze neza cyane muri iyi minsi, ndetse wafashije na Rayon Sport mu mikino ya nyuma yuko uwitwa Farenganye yari yaragize ikibazo cy'imvune. Rayon Sport rero kandi irahari, iherutse no gutangaza ko yasinyishije umunyatunisia witwa Mohamed Cheri, umwe mu bagabo kabisa b'abahanga cyane, ufite umupira ku kirenge mwinshi cyane, ngo abataka bazinanirwa, ngo ariko ku kintu bita cyo gutanga passe ibyo ngibyo ngo ni ikibazo gikemutse cyane muri Rayon Sport. Uyu muhungu rero muri Tunisia nawe bakaba baramusinyishije amasezerano y'imyaka 2, ndetse bakaba baramaze no kubitangaza officially. Undi wasinye n'uwitwa Tony Kitoga, umwana muto cyane waturutse mu ikipe ya Bukavu Dawa. Uyu muhungu rero akaba yarigaragaje cyane mu marushanwa ya Esperance, amarushanwa yarangiye ku munsi w'ejo, yegukanywe n'ikipe ya Golden Generation irimo abitwa ba Rivaldo, irimo abitwa ba Sale, irimo abitwa ba Kamoso. Ni ikipe kabisa yari imeze neza cyane. Uyu muhungu rero we yakiniraga ikipe ya Buja FC, akaba rero ye yarasezerewe bakiri mu matsinda, ariko ni umwe mu bakinnyi beza cyane kabisa, ufite umupira mwinshi ku kirenge, akaba akinisha imoso. Ngira ngo abamubonye bose nta wamushidikanyaho ko ari signing nziza kandi n'umukinnyi ukiri mutoya cyane. Byumvikana rero ko ari ibyo ngibyo. Rayon Sport kandi ikaba itegereje uwitwa Bigirimana Abedi. Uyu murundi rero akaba yarasoje amasezerano yo mu ikipe ya Police Football Club, akaba rero ngo Rayon Sport imwifuza cyane. Numwe mu bakinnyi beza cyane muri shampiyona y'u Rwanda, bari bamaze nko mu myaka 4 ishize. Biramahire Abedi ntawashidikanya ko yari umwe mu bakinnyi beza hagati mu kibuga. Akaba rero yakinaga ikipe ya Police Football Club, yari yaragiyemo avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport. Akaba rero ngo ibiganiro bikomeje, yemwe nta gihindutse muri iki cyumweru. Uyu Biramahire, uyu mbare gato, uyu Bigirimana Abedi ashobora kuba yasinyira iyi kipe ya Rayon Sport, akaza rero kuba yiyongera ku bakinnyi nyine navuze. Gusa ngo baracya ibya Ntarindwa Aimable wakiniraga ikipe ya Mukura, akaba yarangije amasezerano, byo bisa nkaho byasubiye nyuma yuko rero uyu mutoza wamutozaga w'umunya-Tunisia witwa Lofty yamwifuje cyane, ariko bikaza kurangira adasinye. Tubibutsa ko Rayon Sport yamaze gutangaza ko nanone yasinyishije witwa Tambwe Gloire, umukinnyi mwiza w'umurundi wakinaga muri Musongati FC, umwe mu bakinnyi beza nawe ukina hagati mu kibuga ku 10. Ikaba kandi yaramaze gusinyisha uwitwa Musore Prince avuye muri Vitaro FC mu gihugu cy'u Burundi. Ngabo rero abakinnyi ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha, ariko ngo baracyari ku isoko ryo kugura umwataka rero ngo nta gihindutse muri iki cyumweru. Dushobora kuba twamaze kumenya umwataka ugomba kuza mu ikipe ya Lion. Ikipe ya Rayon Sport izasohokera n'u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Byumvikana rero ko kwiyubaka byari ngombwa, kuzana abakinnyi bashya kandi beza, dore ko yanatakaje abakinnyi bagiye batandukanye, barimo na kapiteni wayo Muhire Kevin, nkuko nabigarutseho witwa Bugingo Hakim, Umborenga Fitina, ndetse nanone na Iragwa Haji. Byumvikana ko Rayon Sport rero agomba kujya ku isoko kandi ifite intege nyinshi cyangwa se imbaraga nyinshi. Ibyo rero bivugwa muri Rayon Sport. Polisi iri mu biganiro na Kwitonda Arebaka. Uyu Arebaka rero akaba yararangije amasezerano yo mu ikipe ya APR FC. Byumvikana ko nta kazi yari afite. Ibiganiro rero ngo birakomeje hagati ye n'ikipe ya Polisi FC, ndetse nta gihindutse. Uyu muhungu ashobora kuba yasinyira ikipe ya Polisi FC, akaba ari umukinnyi wayo mushya.
ngibyo rero ibyo muri Police Football Club. Ikindi twabwira nuko uwitwa Rihungu ni umunyezamu rero utari ufite ikipe kugeza kuri ubu ngubu, amaze gusinyira ikipe ya Bugesera FC. Kwizera Rihungu rero akaba yamaze gusinyamo imyaka 2, ari umunyezamu w'ikipe ya Bugesera Football Club. So ni ibyo ngibyo twaba tuvuze hano mu Rwanda. Reka twambuke tujye no mu gihugu cy'Ubwongereza, tugaruka kuri transfer ikomeje kuvugisha abantu benshi. Transfer y'umuhungu witwa Victor Gyökeres ku myaka ya 27, akaba ari umwataka kabisa watsinze ibitego bigera muri 97 mu mikino 102 aheruka gukina. Mu mikino 102 yakiniye ikipe ya FC Porto, akaba yarabahesheje n'igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'igihugu cya Portugal. Byumvikana ko ni mari ishyushye cyane. Uyu rero ari mu biganiro n'ikipe ya Arsenal, ndetse ngo ibiganiro bikaba bimeze neza ndetse bikaba bigeze ahantu heza. Akaba rero abarirwa hagati ya miliyoni 80 na miliyoni 70 z'amapaundi mubabarire. Uyu muhungu rero ngo ntagindutse agomba kuza agatayizamu ry'ikipe ya Arsenal. Inkuru ziva mu gihugu cya Portugal ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Sky Sport byamaze gutangaza ko ngo ibiganiro bimeze neza ndetse bigeze ahantu heza. Igisigaye rero nuko uyu muhungu ni ikibazo cy'igihe azerekeza mu ikipe ya Arsenal. Akaba rero yaza asanga witwa Martin Zubimendi batangaje ku munsi w'ejo ko bamaze kumusinyisha amasezerano y'imyaka 5. uyu mukinnyi ukina hagati mu gihugu mu ikipe y'igihugu ya Espagne, akaba yarakiniraga ikipe ya Real Sociedad. Akaba rero umukinnyi ukina hagati, umwe mu bakinnyi beza cyane. Imyaka 5 tayari yamaze kwiterekaho mu ikipe ya Arsenal, ndetse bamaze no kubitangaza mu buryo buri official. Akaba rero aje asanga kandi Kepa Arrizabalaga. Uyu nguyu akaba umunyezamu wari umunyezamu w'ikipe ya Chelsea wamaze gusinyira ikipe ya Arsenal amaze gusinyira ikipe ya Arsenal ku myaka 30. Uyu muhungu rero akaba yaraguzwe miliyoni 5 z'amapaundi nka free agent. Byumvikana rero ko amasezerano ye mu ikipe ya Chelsea yari yararangiye. Akaba rero aje asanga abandi banya Espagne barimo witwa asanga abandi banya Espagne bari mu ikipe ya Arsenal nka Mikel Merino. Byumvikana rero ko Mikel Arteta akomeje kugenda yiyegereza abakinnyi b'abanya Espagne, dore ko muri iyi myaka bagaragaje ko bafite umupira mwinshi cyane ku kirenge. Bategereje rero Victor Gyökeres ngo aze afashe ikipe ya Arsenal, dore ko Arsenal imaze hafi imyaka 2 igira aho bukomeye, ndavuga ku gikombe cya shampiyona iba iya kabiri. Byumvikana rero ko bavuze bati ikibazo dufite ni umwataka, kandi tugomba kumuzana akaza tukareba ko yadufasha kwegukana igikombe cya shampiyona. Byumvikana rero ko ibyo ari byo bivugwa muri Arsenal, nyuma yuko rero habanje kuvugwa uwitwa Benjamin Sesko, umwataka w'ikipe ya Leipzig. Ariko Arsenal bisa nkaho muri iyi minsi iri kubigendamo gahoro, kubera ko igiciro cy'ingo basanze kiri hejuru cyane. Bakaba rero barahisemo gushyira imbaraga nyinshi cyane kuri Victor Gyökeres. Uyu nguyu akaba rero ari umwataka wo mu gihugu cya Denmark, ariko wakiniraga ikipe ya Sporting Lisbon. Bakaba baranamuhaye n'uburenganzira bwo kutaza mu myitozo kugira ngo ibye bibanze bisobanuke, cyangwa se ibya transfer ye bibanze bisobanuke. Nguwo rero ubwo ntagindutse mu minsi iza turababwira ko yamaze kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Undi twavuga ni Luis Diaz ushobora kwerekeza mu ikipe ya Bayern Dominique, dore ko nawe ibiganiro bikomeje. Ndetse ikinyamakuru Bild cyo mu gihugu cy'Ubudage kikaba cyamaze gutangaza ko hari ibiganiro hagati ya Bayern Dominique ndetse n'uyu muhungu witwa Luis Diaz. So reka tubashimire rero kuri mwanya mwaduhaye mudukurikira. Andi makuru yihuse tuzajya komeza kugenda tuyabagezaho. Wowe komeza kandi subscribe, komeza ukore like, komeza ukore comment, hanyuma dukomeze kugirana ibihe byiza, dukomeze kujya tuganira, dukomeze kujya twishimana mu byo tubagezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao.